Nalazimo se u prijatnom ambijentu škole stranih jezika Berlic, gde ćemo nastaviti da rabimo temu sajma praksi, a ovde je trebalo da nas dočeka zanosna Una Perović, koje još uvijek nema, ali koja je tu. Ćao Una, gde ćemo? Ćao, ajde, hoćemo gore. Ajde, okej. Una, reci mi, molim te, kako si došla do informacije vezanih za sajam praksi koji je organizovala Kancelarija za mlade grada Beograda? Pa videla sam poster na svom fakultetu, odmah sam odlučila da ću se prijaviti i dosta sam posle sa kolegama pričala o tome. Da, ti si na kom fakultetu? Na BK, Fakultet za menadžment. Dobro, kako ti ide? Ti sad završi godinu? Odlično, sad ću da završim, da. Tako? Još diplomski u junu. Kako je išla prijava za prakse? Pa nije bilo neke posebne procedure. Pripremimo CV, odemo i na licu mesta porazgovaramo sa ljudima koji nude praksu, vidimo šta nas interesuje, ostavimo CV. S obzirom sam 4 godine teorijski učila, imam neku potrebu da ipak sve to prođem i praktično. I to je bilo savršeno što su organizovali, bez razmišljanja sam otišla. I kako su ti iskustva sa praksi ili poslom na kom si trenutno? Moje iskustva su krajnje pozitivne. U sektoru PR-a sam, mentor mi je Jelena Šijan, sa njom najviše sarađujem. S obzirom da još uvijek studiram, radno vreme mi je fleksibilno, uvijek mogu da se dogovorim sa njom sve, ali s druge strane i dosta toga sam naučila od nje. Svima pričam o tome, svim kolegama i svima bih uvijek preporučila da odu, da pokušaju, bez razmišljanja.